Yeah, the demented niyo film igiye kujamo. The demented Sankara. We gonna party. It's gonna be a party, yo. The demented. Dummies people. Watch girl them jiggle jiggle. Yeah, the demented. Yeah, turatangira n'ukundi abwira cyane Sankara. The premier ubategurira nakubasobanurira turatangira n'ukundi. Bayise ngwiki. The demented. Imbyose ryahiswemo. Films nabateguye bafatanya na Stars Company. Bateguye neza cyane. Abandi bateguye ni bande? Barakwereka Hollywood Media Bridge. Barateguye Hollywood Media Bridge. Ntagara bonyine barakwereka Zero Gravity Management. Nabo barateguye Visual Based Productions iracyazamo. Nabwo aracyari Sankara ubasobanurira. Aga filime nawe check mavu. Anjebe Films presents nabateguye Voltage Pictures hamwe na Hollywood Media Bridge. Nabo barakugezaho Hollywood Media Bridge Cree Movies. Nabo barateguye bafatanyije mugenzi na Picture Perfect Corporation. Bateguye cyane tanu ko filime gatangiye. Zero Gravity baracyakugezaho presents. Nabo barateguye Sarah Butler yagarutse muri aka ntumucikwe. Kayla Earl nawe yagarutse. Abakinnyi ni benshi. Richard Cohn nawe yagarutse amazina ngayo. Brilliant Roger nawe abakinnyi ngabo ni benshi cyane. Aga filime gatangiye. Ashley Bryan yakagarutsemo Ashley Bryan. Yeah. Michael Richie yagarutse. Demented yaga filime gatangiye. Kuti filime yisukako. Dore Daniel Mgenzi na CSS bazorenje abakinnyi ni benshi cyane. Robert W Savina yabaye production designer. Bantu bakuru ndavuga niyo mpamvu mubona ndi hano costume designer. Niba mutambonye yihure asike. Scott Galinski yabaye mugenzi director photography y'abinyana n'amashusho. John Quinn yabaye editor ateranije amafoto. Original music composed by Craig na Mr. Sarah Richard. Executive producer producer ngabo Jason Benjamin na Sebastian. Kevin na Brian babaye ba chief producer. Company producer ni Nick Risha. Very producer Steven. Producer ni Damiano hamwe na Dani. Producer ni Philippi B Godwin. Godwin nako. Christine na Mark babaye ba producer. Ni filime nukutangiye. Bahise Demented. Nabwo aracyari Sankara da premier ubasobanura ni mucikunja none. Bimeze bite? Kuki filime yiswiko? Kuki filime yavuye muri Amerika bakavuga ati nawo ndi musobanuzi mu Rwanda yuko utari Sankara? Iri yararezo ari impamvu. Tangira gute? Tuvuye mugenzi kuba kwakinyi kwateguye mugenzi amazina. Barakwereka tangira muri Louisiana uyu munsi present day. Batoruje. Filime nukutangiye. Akishoko murakomeza mwihangana uburi yuko ishoro rigenda gutyo. Tugafatamo ka pose gucana ngo filime igenda neza. Mugenzi warwazaga. Cheni. Mugenzi avaye musore muto. Nuko filime itangiye. Mugenzi mbanza zikundana. Hey. Bite sheri, hey. Hey, you ready? Bite sheri. You can put your stuff in the back. Igikapu wagishize inyuma nta kibazo. But first, Nta kibazo. I need to show you something. What? No. Hari kintu kwereka iki se? Naomi and Bryce like five. Wamaye iminota itanu tugatwicara hano hanze imbere imodoka gato niba nta kibazo. Akwico nabwe mukihangana ko kagenda gutyo nanjye sije nuko yaje. Mugenzi uko yakabwiye umukozi ngo banze baganiremo gato yamuzanye hakuno. Uri hejuru y'imodoka. Urukundo zirahari. I know that finishing the semester at LSU is really like ati rwose kwa twaranije rwose igihembwe birashimishije sheri mugenzi urukundo zirahari hagati ya bombi. I just want you to know that I still think of you. Ati kwa twatangiye ngiye tukaba kirangiye mugenzi hari ukuniyumva kandi kwa nakubwiye ko nkunda ntago ari imikino nahise mu kuzana kangaka hara kwari yamuzaniye. I got this. Nakuzaniye kangaka I got this. It's a promise ring. Ni impeta y'isezerano, it's a promise ring. I think we're ready for it. Nshaka kuyambare kandi umusezerano ko tuzayivanamo. I just want you to know how I feel. Nishaka ko uyambare mugenzi wumva ko niyumva. To give it to you. I want you to know how I feel. Sunrise. Nshaka mugenzi wumva ibyumviro byanjye ko yemeze. And say something cool or special, but I can't really think of anything cool or special. Ati mugenzi nshaka nkwereke mugenzi kuri agaciro kuri gihe kandi ko rwese kuri nuko. Mugenzi uko mbizi mugenzi anakunda na haramanga mbakoresha mugenzi. I just want you to know that I love you. Nshaka kumenya ko mbere na mbere ya byose yuko ngukunda. Be there for you no matter what. Kandi nzahaba ku bwawe ko byamera kose. You're too good for me. Mana uri mwiza ko kuri ngiye rwose ni usanzwe nyitwaraho neza. Urukundo rurahari. Here they come. Ndabona abandi baje. Reka twerekere kwa Dennis. Bafite mushita mugenzi witwa Dennis. Bagiye kuba bajya mu nzu ye niho umunsi mukuru rubere niho bagiye kuba barira ka life. Ni couple na makapo.
couple. Ye mwaje tukagenda mugenzi wa kuno ntara abandi bahariye nebyiri. Naho banza ziri mu rukundo katurore. Okay, they can. Sheni mirahagije tugende. Mu rupizo rwa nyuma. You to their Jeep. Beraza kwa nagatanga so tuyano muri gym sheni. Mugenzi bano banza aribo zigikundana. Yeah. Sheni bigenze gace. We mwihute mugere fast twirekeye tuve hano. Mugenzi nko mbizi naga mugenzi filime nazo batinda mayira. Bafashe ugendo mugenzi bavanga barerekera. Bagiye kurya life. Bagiye muri ka vacation beginning. Gusa bagiye kuri mugenzi witwa Dennis. Bagiye kuruhukira iwe. Birahereka turore. Ababyeyi mugenzi nabari bagiye bateza akavuye mu modoka muhanda wose. Bagiye kurya life. Ni mwabonye rongo tani don't miss. Hey, yes ke demented. Sishaka agira ucikwa. Baje kurya iki? Ravi ubuzima. Katurore. Biraherera he. Yeah. Katurore. Biraherera he. Henny, mugenzi watunje guhamagara nawe. Where's Sean's card? Hari utwa cari mugenzi basanze hakuno. Hano bimeze bitatu bimeze neza. Ahubwo muze mugire va mwatinze mujye mu nzu ndani. Excited to show up. Rwose baraza ko baragatanga abantu twatinze mwatinze mu madushe n'ibice byose. Bari basobanurira. It ought to be. It's my dad's favorite summer home. He never lets anyone stay. Rwose ibyuma twatunganyije kira kikobye nta kibazo muri makina gitoya gihari. Nyashire mu bizu. Bageze hano mugenzi amakupure bangahe abakupure 3. Akora amakupure 3 n'abahungu abakobwa 3 n'abahungu 3. Bansuze mugenzi abakobwa zirakumburanye n'ingiye kirekire. Bari kumwe na za boyfriend zabo. Cyo kurya life. Ye mugere va badutunganye makuri piscine barutangira kuri ubuzima. Baza hakuru mu nzu nta kindi bagomba kora kutarukura myenda gatajya kuri piscine bakabanza akaryoshya. Bakajya mu mbuga nyuma y'inzu bakarya life ko bakinje mu nzu. Batangira kwereka ibyumba mwebwe murafata icyumba abandi barafata icyumba hakurya. Sheri. Is that that? Hora na wenyine turarana mu cyumba cyawe. Sibyo sheni cyane. Go check out the backyard? Sabwa bandi moza tureko tugatunganya ibiri bateke twitegure rwose bajya kurya life bajye kurya life. Nta kurya ibintu by'ibintu snacks ibintu by'ibirindazi oya. Turya ibintu bifatika nkani. Sabo. Oh, I love you too, baby. Ndagukunda mukundwa, love you too baby. Daje ni byatinze mugenzi. Icyabazanye baracizi. Ntango baje hakuna mugenzi. Nyangabo. Urukundo zirahari. Sheri ngo tujye hanze. Yeah. Katurore. Yeah, ngabo. Ibyakwe nabwe murafata myinshi. Katurore. Yeah. Baje kurya life. Barya ubuzima n'ubundi sinarya abantu yasikegariwe. Mwana kandi ibiryo isi rya abantu bari nabo barya life. Yeah, barakina. Katurore. Ngabo. Katurore. Biraherera he. Barakina. Baje kurya life. Life si ibyo bashakisha. Ubuzima buri hano. Ubuzima ni bugufi. Kuryoshya paka last. Paka barashe. Yeah. Katurore. Abaje kurya ubuzima umunsi wa mbere bimeze neza sinzi umunsi wa nyuma Katurore. Filime yiswe Demented. Umunsi wa mbere bimeze neza. Sheri ngatarega. Ibyo kunywa byanashize mujye kutuzanira ibyo kunywa kandi sheri wajya kubizana. Mwana agenda ibishitire wangu umugore niwe bivuze ngo ugende bimuzanire. Wa mbere ajyayo. Baraganira mwana ko bagasigaye. Uyaza kuzana ibyo kunywa indani. Hey! Filime yiswe nde? Demented. Umusanzu ni Sankara Katurore. Kuki filime yiswe ko iri yararezo hari impamvu. Nta mpamvu. Right here. Oh, okay, baby. Nta couple yenze yacu ko turabiri hano mugenzi buri umwe arimo ararata couple ye baraganira mugenzi ni bamushiti bose. Ati yacu cyaza ku mwanya wa mbere. Yeah. Wagiye kuzana ibyo kunywa nawe arabizana. Fuck. Agize gutyaga telefone karasona. Telefoni irasona. Newbuck residence. Turakumva ni jewe. Newbuck, get Howard. You alright, Mr. Newbuck? Yewe ni nyiri nyubako cyangwa sasa so warwacari yarahamagaye. Rwacari Dennis nimwe baziye mu nzu yiwabo nuko rwabatwabemvise ngo baza barya ubuzima. Yari kanze bamubwiye uyu nguyu ngo militants maze tera ngo hari ibibazo byavukiye. Abasirikare
ngo bishobotse bava bavuye muri quartier hakiri kare yamwe bari hanze mwinjira vuba hakiri kare ntuza cyari yavayo cyari no nyine inyubako Yeah. yego ndakumva papa Howard, I'm still in New York. ava mwana we nacaye muri New York nago ndaza muri Louisiana Kind of terrorist attack. gusa numvise ngo hari terrorist attack hari ukwataka mugenzi kwa habaye kwiterabwoba They're saying ballistic missiles. rwose bamvugira ngo amakuru y'amatujya muri New York ku mateleviziyo rwose ngo hari icyorezo cyateye mushatse mwaba muva muri iyo quartier hakiri kare kuko military zigiye kwimena kandi umuntu military usanga muri iyo quartier se byanga byakunda ashaka gukeka yuko yanduye n'iki cyorezo agapfa akicwa papa haro Let me try back again. ari reka ngerageze telefone tureko byacamo mugabo arabwiye ari muri New York barimo arakira amakuru ko muri Louisiana byanga byakunda ari ikintu cy'icyorezo cyaba cyateye kandi ngo military niyagera hakiri kare abantu barimo baricwa ko mugenzi ashaka gukeka kwanduye kuri iyo ndwara I just talked to my dad. He said that muhumure ndavuganye na papa naje mpamagaye tuvugane neza so we should just stay here twese tugume hano tugume hamwe to deployment, okay? That makes ibintu bigende neza sibyo means fewer people. It'll be less of an impact. So theoretically, the bwana birakomeye ushaka kutworohera turi hano New Orleans, right? Shit. ibintu byakomeye kuko papa yako yakiriye amakuru y'I New York byanga byakunda hano bimeze nabi byanga byakunda ikintu kimwe kiri rukanga My vote is let's banyabwo batangira kugirwa mwatuje tukaguma hamwe mugatuza mukaguma mwuka Yeah, and who said we were voting? Guys, that's not a bad idea. We only have one car here. We should probably decide what to do as a group. numva babwire niba twaje nka groupe tudatatana kora icyo gitekerezo kizima turamutse dutatanye twese nawe urumenya wa mugenzi yaciye bigiye bivuze ngo twese tugume hamwe raise your head. we turi muri abemera ko dusohoka ni bande tuguma muri groupe turi hano abakobwa ntabwo bashaka ko baguma muri groupe bashaka bace we bivuze ngo rero nanjye ndemera bashaka kugenda ni bande baramanika hari umwe wifashe ntagumana n'abandi nta nubwo agenda I would have doubted him because you this. mwana nyantanze namamagana mama sinzi yo kumwamagara umamagara mbiki ushaka ibintu tuzamba nawe dushanganyikira Okay, fine. nkonyane kumureke We're staying. Fine. sanye mbaye mbivuye mu gatuma magana nitekerezo ikanze kisotingi filimi iri hano nabandi bwo mwitekerezo rero uko bavuze ngo bitekerezo hari waje ha wenyine wa mukobwa muto aza ha wenyine ngo agiye kwanza nabitekerezo katurore ngabo buri umwe byamucanze yabuze icyo yavuga n'icyo yareka aza ha wenyine military zigiye gutangira kurasa hano hantu byanga byakunda vuba ari hanze ndege ya mbere chawngiriya katurore darasa ndege zitangira kurasa bandi bavayo bahungu bateye amashati kare hano atangira guhumana nimba ibintu barashinaga ari gisasu tu zirakimena ndege ziracyaza katurore ndege baracyaza boy biriya bintu barashinaga ntagari ntuzi byanga byakuna ntagari gisasu cya kirimbuzi kuko bisa nk'ari imitwe bibanje kwaka icyatsi byakaga icyatsi bagaruka ndani ya nyumbani abafite ibyago ko bari hano For the news that one of the missiles shot down by fighter jets and the other one. genzi bano bagiye hanze mugeza nkuko muzi byakobwa ibibazo byabo bishizwe no kubiganira ati sheni uzikanya ncanye magute se ajya kwa congo mugenzi bano baje kuganira ko yibagiza ntago birengagiza ibyo bababwiye kuri radio baje kurya live. He was afraid of commitment. Okay. Ese umugabo mushiriwe muganira mutondati rimwe na rimwe yaro kuna bavuga tande bamanza agira amasono kuntu buri mwari maraganira mugenzi kuri boyfriend we buryo wabanye n'uburyo rwose meze Plan on moving in together. mana mba numenye twagumana gusa simwizera mama nasasa nkafite byinshi muri we kandi ugakundana na Charlie niko basanze hakuno hano aho bari ni mu rugo kwa Charlie. How about you and David? Ese we na musore mumeze bite? He's a really great guy. Ntacyo atwaye ni umuntu mwiza. Sometimes I feel smothered. Rimwe na rimwe nkeka gusa nyine ntawe udakeka turi abantu gusa ndamwizera. Ntari birye nta bari bakobwa nta jarajara. He gave me a ring. An engagement? Yampaye impeta. Mugiye mu fiancé aho ya. No, yayimpaye ngo nyambare mu ijosi. Cute. Mana mbega impeta nziza. Njakumbwira nyatani yewe ntani buyara ntamanya gupfa. Mugenzi ngo yisharira mu nyica. Abandi babaha impeta ntacyo bamuha. Bakiraho. Hey! Muga hakurya. Nihe muga? Mugiri hano. Muga hakurya muri distance. Hey! Guys! Basore. Barabikiri hano. Yeah, sheri niki. Barebye gutya. What the fuck is that? Ikintu gikira? Ni muga wana. Mbugire me actually wonder. Hey!
n'undi avayo. Hey, mbwiri hano amazi ejo rimwe n'umukara irindi rirabonerana. We musubira inyuma mbwiri hano muga. Hey, amaso ntasa, maso ntasa imacira inkonda. Mwizi bagera musubira mu nzu ndani mucapurisha mushoguza buri mwaza gatorere muga. Hey, Shut the fuck up. we mutuzi cyane iki turore mbwiri hano. Yebwe data we. Hey, wacha nichi. It's a fucking dog, dude. A fucking Kola bintu bazanye bw'imbwa. It's got like rabies or something. Mwana isangari mbwa saze. Wa musanzo ujyanze wensaze yakuru mugeto wandura. Ya papche. Katurore. Okay. Sawa. It's getting dark and apparently we have... We nimbwa isanzwe mushaka ingo dusubire hanze tuyihabye no simbwa ibwira buza abantu gusohoka hanze. Yeah. Tuyice. Yasike. Ibyacu nibitinda burira. Sabonye imbwa imwe. Katurore. Yeah. Right here. Sawa hano tugume hano. Yeah, they are. Kumbe hano mugenzi warekeje akoga kwa kafata imyenda. Aho katukagize. Should be on the bottom shelf. Sasa kwagaje agakoga kwa muka mushuti ka girlfriend kishitiye atangira gushora umutereto. Ubwo ashora mu bindo ntagaze gafite umugore wundi. Uko kakunamye karebyo kareba amaso nari kumuhumetsa. Way back. Hawarebye munsi yahora. Munsi gato. You know what? Razi. They're under the pillow. Ndashaka biri hasi kumba shaka kwireba umuhumetso kajya kureba munsi. Araka. He wanted to. What are you doing? Urakora biki? Oh, wait, you Ntacyo. Ntabwo turi abantu. Kumbe girlfriend wari aho hafi arimo arumva. Everybody always asking me that. Nta muntu ujya maze ibibazo nk'ibyo urabizi nta kibazo. Trying to have a little fun. Muriro nawe uhari. Say, Howard, do you realize how inappropriate your behavior is? Akwajya ucunga n'ingeso zawe ntabwo ufite umukobwa mukundana. God. Ndakwisabye kandi mbabarire. Punish me? Urimo urampana? Gacaho. Kanangaye kuri utundi dukobwa kandi afite girlfriend. Ibyacu nibitinda. Hey. Katwe bahise demented. Muri iryo joro. Imbwa ziri hano hanze. Imbwa y'insazi irakurya nayo ntibitinda. Gusara gusase tangira gushaka inyama nkayo. Nijoro. Yesu ibi nibiki biri kujya mbere kuri dunia ya Mungu. Ko ntazi bijya mbere. Turore. Cheri wasinziriye hani. Darling. Hey, filimi iri hano. Yeah. Ibyacu nibitinda murabizi bya filime. Buracya. Sheri cyara kuniporeza urakoze hani. Bararya. You wanna go swimming or what? Sure, I'm up for that. Yari meze neza biragonje. Bararya. Akiraho. Fuck. Hani nyagasani umwanda wan.